quality ngakutshela ngathi mina sukulalela ngoJanuary awubona ngisho TikTok akungisho yethu umuntu odlala ingoma yakho uzodlala ezabantu uzenyanywa nawo lezi ingoma zakho nje wena uyazenyanya lezi ingoma zakho ngoba izinto ngendlala wagishimela wathi ukula awangaculeka awabona nje isono nje yabo kube kungcono uma ufuna kunyakaza uqhamuke ulekelela omunye umculo ekufeaturishela umculo for example nje omzukulu amagagu adlula wonke amagagu angangawezwa phansi umthuzwelanga acula basikani uqhamuke mhlawumbe uthola ukuthi you are featured on those songs yabo so ke yonke lento leyo ekehayi bese siqala kanjalo bese siqalaza sibhekisana ngakuwe uthi nangu quality awubantu kuyigagu wena uyinkosi yamagida ngoma wena egideni ingoma kuphela ugudi ngasebugagwini hayi ukuthi wasiculela uyasiphaphela nje right yabona nje usangana nje usihlekisa wenza lento enzani sihlala kukhokhe ngalokho uthi yalusi yabo emveni kwalokho kuzoba inunu leyase lapha khona inunu lena lompala ohlephukile nje ongazi ukuthi ngempela wa izinto usezamtinyela akaphindanga wa recover lo kuthiwa means uyacula nomfana shembe yacula leyanunu shemba yabona uNkulunkulu waxolisa ngetalent lapha yacula leyamfana uyacula lompala la uyacula lompala ehamba nalompala lesigaxa lesihamba naso kuthiwa umeyakaze lonke bashaya into econgela kakhulu eJopolitan la kunosokondlo lompala lokondlile uhamba wathekela ingoma bonke laba abanye abethekela ingoma kethenza album ayenziwa leyo nto leyo futhi ukhipha ngesikhathi esirong ngesikhathi la sekujahe khona ama-album abaculi noma ngabe izinto zakho imnandi futhi uyihlela kahle into yakho ungayenzeli endlaleni lo wangaphakethe kahle kuthiwa ubani ufana lo ohlala edabukise ey'nkomeni zabantu anonto uzomkhumbula nje lo ukwazisele hayi ikeshile le yale uhlanganisa nabantu abanye abanesicwangco abanye umfezi abanesicwangco abayisebenzisa abantu uyamixa nje uthi yabo so manje ke yonke lento le yenza ukuthi into yakho ingayiphambili yenza into yakho ingayiphambili abanye basazokhipha ngani zakwethu angibazondi futhi angibahluleli kodwa ngiyafuna ukucacisa ukuthi bese kuzoba umshana wami ubheke kahle lapha na uthi ngopolitikani izaliboko lo mfowethu bazana hayi ushayile kakhulu lapho ushayile ubheke kahle lapha ubheke kahle lapha futhi uhlakaniphile ngoba uyayibona ukuthi sokuxwaya basikuzubiza nje uqanqalaza ubiza kancane bese uyishoka ngalamabheking lawo siwaziyo ubheke utazo senzo kathele isikhathisa ngizalela imbono imnandi kusaminto yakho uNkulunkulu wami noma sulu lokwesekayo nibambane njalo nje bakithi nibambane njalo nje for a new artist ivukane a new release na kanjani yo aJopolitan bese ngithi wemfana ukuthi uduma kahle ialbum yakho ngiyilalelile inelele album yakho mfowethu kodwa impela ayimnandi njengedlule kodwa ikhona ingoma ongakhetha kuzo futhi album ongayifaka nje la uyagoli bese uyizwa kahle kodwa ingoma engiyithandile nento engiyithandile ufisha lechito phela kuthiwa nomfundo yabona le ngoma leyana iyona ngoma la ihit kule album yakho ezinye sisazozizwa nje ngendlela ngoba la uyasazi uyisinokwe sifumbo kudala sesineyinkinga sikuthiwa kulotsholo udadewethu sikuthiwa kulotsholo udadewethu umalume wahle inkomo bese sicaba ukuthi oyisho iduma kahle le naye le akade ngidlalela ibashala akade ngidlalela ngoma wayisho na exact nathi siyenzeka yabo so ke uyito nje njalo yabo kodwa ungayisoli mfana kithi ushayile umsebenzi wakho muhle futhi ngeke mfutho ke angeke lele ngqale liyopha angeke uhlalwe yitha njalo